Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere tubifurize igicamunsi cyiza nk'uko bisanzwe inshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwe bwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera birumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Twaro turi mu gicamunsi cyo ku munsi uwo kwa kabiri, twaba turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9, turi mu mwaka wa 2025. ni munyemero muri iki gicamunsi n'ubundi tubabwire ko ikituzanye ni wa mwanya mukunda muri benshi cyane, ni update. Tugeze muri update time, ariko n'ubundi bisanzwe twaba tugiye kugenda n'ubundi twigarukira hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No tugiye kugenda twibanda tureba ibikomeje kubera kuri ubutaka cyane cyane, ariko murabizi ko ikiri kuba nta kindi ni imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kugaruka muri Sud Kivu. Rero ubu tuvugana hari amakuru ndimo ndagenda ntohoza ntarabona neza, ariko bishoboka ko ndibuze kuva hano muri studio rwose namaze kubona icyitwa amakuru yuzuye yuko M23 wabakoze operation idasanzwe ku ngabo z'abarundi zari ziri hano muri Zanzibira. Nk'uko amakuru rwose ndi kugenda nyatohoza nuko bishoboka kuba hari operation yakozwe kugezana n'Uburundi ndacyarimo ndayicukumbura. Turaza kuva hano muri studio maze kubaha idonido cyangwa se nababwiye uko ibintu bihagaze. Mwebwe icyo musabwa gusa ni ukubana natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Amakuru acu tugiye kugaruka rero muri za Masisi, ibitero bya M23 nk'uko FARDC ibivuga yabisubije inyuma hano muri za Masisi, ngo byasubijwe inyuma na Wazalendo. Ese ibitero byasubijwe inyuma na Wazalendo kuri kote ya M23 byari byagabwe na M23 byabari ibihe? Turaza kugenda tubigarukaho. Tuze rero kugaruka no kutangazo ryatangajwe na Twirwaneho nyuma rero ko ku munsi w'ejo yiriwe iraswaho ibitero bikomeye cyane, ibitero karahabutaka n'umutwe wa Twirwaneho, n'umutwe wa Kinshasa n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ziriwe rero zibarasaho zikoresheje indege itagira abapilote ya drone. Rero hari itangazo bahise basohora. Turaza kugaruka no mu Rwanda gato turebe urubanza rwa Karasira Aimable uko rwagenze. Tuze kusimbukira muri za Ituri, turi bahantu bita muri za Maniema, tugaruke yewe no muri Kivu Amajyaruguru no mu bindi bice bigiye bitandukanye, naho turebe uko muri amasaha ibintu bihagaze. Hanyuma rero reka mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, mw'abantu mwe ni munyemerere manze mfate umwanya nshimire cyane aba bantu ngiye gushimira. N'abantu bamaze igihe kitari gito, birashoboka ko bafashe amezi arenga 2-3 barajoyininze icyo bita membership hano kuri Eugene Official. Kandi kujoyininga mw'abantu mwe munyemere mbabwire ko hari akantu kaba gatanzwe cyangwa se hari ukuntu hajya batanga akantu cyane cyane. Uwitwa ngo ni Alfred Rwigema Alfred, afite n'izina rwose rijya kwitiranwa n'iry'intwari mu Rwanda tutazibagirwa. Ni Alfred Rwigema. Uyu rero ndamushimiye cyane uruhare agira mu kujoyininga cyangwa se mu guhora yibuka membership. Ndimo ndategura n'uburyo kingiye kuzajya mbakorera akantu k'akavideo kadasanzwe, kuko buriya muri inshuti zikomeye cyane ndetse zo no kugirirwa icyizere ku buryo na yamabanga rwose umuntu abavuga ati ntabwo biri ngombwa rwose mwongeye kuzajya mbibabwira kuko muri inshuti ikomeye cyane. Uwitwa Megan rero uyu nawe ntabwo ari ubwa mbere ukwezi kurapfa kongera akajoyininga, kandi urumva kujoyininga hari icyo abayinjiza cyangwa se hari icyo abashyira ku n'ubundi kuri Eugene Official bwa mu buryo bw'amayinite cyangwa se n'ubu buryo bwose ashobojwe. Ndamushimira cyane. Hari n'undi rero wenda ndabona ariko we asa n'ubyabaye rejoined, ariko nawe mu by'ukuri ukwezi gushize ari yabikoze, ariko afite amazina hano ni maremare, ngo yitwa ngo ni Marika kongera ngo Mariki. Amazina ni maremare cyane, ariko nawe ndamushimira cyane.
aba rwose bose n'abagenda bajoininga membership. Ndajya ngira ntya rwose namwe igihe mutakaza cyangwa se uburyo ki mubikoramo bikunze nshakisha uburyo ki tuzajya tuganira mu buryo nyine bwa membership kugira rwose nanjye rwose nzirikane ko n'ubundi hari ibyo mugomba kubona nk'abantu mwaragize ukuntu mubigenza. Rero nkimara kubashimira reka duhite twinjira sasa mu makuru yacu mu buryo burambuye. Reka n'ubundi amakuru yacu tuyahere hano muri Uvira cyangwa se hano muri Sud Kivu aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Amakuru arimo kugenda atugeraho aturuka hano muri Uvira nuko hano muri Uvira ibintu byamaze gusana ariko subone byabaye byoroheje kuva M23 yagera hangaha rwose muri Kivu y'Amajyepfo cyane hano muri za Kamanyora ukamanuka za Gatogota za Nyangezi n'ibindi bice. Hano muri Uvira kuva icyo gihe umutekano watangiye kuba rwose mubi cyangwa se umutekano mubi cyane ariko kubavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abanyamurenge. Hari abenshi bagiye bafungwa, abenshi bagiye basahurwa, hari abagiye bakubitwa bazira ubusa, hari abatava mu ngo kugiva icyo gihe rwose bahora baraho ku buryo rwose usanga iterambere ryarahagaze, amaduka yabo yarasahuwe n'iki byose. Donc nakavuye ariko hari n'abandi benshi cyane batari nabo muri ubwo bwoko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane. So hanyuma rero icyo nshatse kuvuga niki nuko umutekano hano hantu kugezana n'ubu ngubu uracyari kwa kundi umeze nabi cyane. Hanyuma rero kuri uyu munsi ubona vango ni ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba nkuko amakuru arimo arangeraho hano muri Uvira nuko hongeye gukorwa igikorwa cy'urugomo aho hari abagabo babiri bo mu bwoko bw'Abanyamurenge nkuko amakuru ari kutugeraho bafashwe, ndetse ngo abagabo kuva bafatwa ntabwo haramenyekana aho bajyanwe. Bakarongo bafashwe n'umwe mu bazarendo cyangwa se mu bayobozi ba wazarendo. Uyu rero nta wundi ni Makanaki. Mu by'ukuri Makanaki rero uyu ngo niwe uri kuvuga ko yaba ari we wabatambikanye. Ntabwo barababoneka cyangwa se ngo banabasange mu mazu y'amabohero, ariko aba Banyamurenge bari batuye hano muri za Uvira kugeza ubu ntabwo baraboneka. Gusa amakuru ndacyarimo kugenda nyakurikirana ndaza kumenya uko ibintu bihagaze. Hari n'andi makuru arimo kugenda avugwa rero ko hano imurenge ingabo z'Abarundi ziri gufata abaturage cyangwa se abaturage b'Abanyamurenge. Birumvikana hano imurenge n'ubundi nibo benshi baba bahatuye. Hanyuma ngo bakabafata bakabajyana mu makambi, mu by'ukuri ngo barangiza bakabajyana rwose ngo mu gihugu cy'u Burundi, kandi naho ntabwo bariho batariho, bakabajyana mu nkambi. Ariko urumva nko kugira ngo bakure muri biriya bice cyangwa se bakomeze kugenda babakura muri eneo zirimo twirwaneho. Nkuko rero biri kugaragara bikaba byose ari ibintu bikomeje kugenda biba hariya, ariko uko byaba kose byose tuzagenda tubisobanukirwa uko iminsi izagera, kuko turimo turabona kuri kote n'ubundi y'abakomeje kugenda babafasha cyangwa se barwanira kwishira bakizana. Bakomeje bo ibitero birakomeje mu badashaka rwose, mu badashaka bikomeza kuba ukunguko kuko abaturage bakomeza kugenda bazira ubusa hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero abazarendo benshi ngo ntibashaka kujya kuri ligne de front ngo batarahabwa amafaranga. Iyi nkuru nayo ireze hano muri Uvira. Uyu mugabo n'ubundi Makanaki, General Makanaki Gasibira ngo niba ari John nande mazina utamenye ubwoko bwayo. Uyu mugabo yarimo arategura operation idasanzwe yo kuba yajyana abarwanyi be hano muri za Gatogota ndetse ngakazamukana za Kamanyora. Niyo gahunda yari afite, ariko niba yari yicaye na mugenzi bakicara bakaganira ngo basanze ibi bitero kubijyamo ngo bizeye ngo minisiyo ngo iri hano muri Uvira atari bice ku kigega, ngo basanga mu by'ukuri ngo ibyo bintu ntaho byabageza n'ubundi kwaba ari ukugwa ku rugamba nta kintu byabafasha. Bityo rero bakaba bavuze ngo mbere y'uko batangira ibitero basabye mu by'ukuri ko bagomba kubanza bagahabwa
ibigendanye na ravitayoma ndetse na misiyo sitoke yabo ikaba iri pembeni cyangwa se iri ku mpande ntaho ihuriye n'iy'igisirikare cyangwa se n'iy'aba Barundi ndetse n'igisirikare cya FARDC nabo hari abakirimo hari ariko nubwo babona batakirwana basa n'abacitse amazi ariko baracyarimo haranka zabaringa. Hari n'abandi bajye baturutse kiyongo za Karime bakabazana ariko birimo aho ngaho rwose ibintu by'urugamba rwati se twarwana kurusha barwanye mu bice byongo bagiye baburirwa urengero bamwe byagenze gutyo. Ubu rero bazana akabati twewe niba natwe badukeneye kuko ingabo zabo ndizo ziravuga ziti twebwe wazero mutumba gukorana nibo abantu bazi hari ahantu n'iki byose. Ati rero mu by'ukuri tugomba gukorana. Rero ugasanga bo bavuze bati nabo bahise baprofita ibyo ngibyo biri kugaragara ko bakenewe cyane barangije baravuga bati uko byaba kose kugira ngo turware nuko mugomba kuduha stoke yacu tukatuyigengaho yaba stoke ya minisiyo ndetse na ravitayoma tukaba ari twe tubyigenga. Ubwo urumva nituvuga minisiyo ravitayoma n'ibyo kurya ariko usibye kuba bakeneye ibyo byo kurya ku rundi ruhande harakenerwa ubwo nyine n'amafaranga byose birajyana. Ubwo urumva ni na za prime. Ibi bitero bari gupanga urumva ko biraza kwigira inyuma bapangaga ko ngo bagomba gukuramo iyi Gatogota ndetse n'uyu mupaka ubwo birumvikana ni Kamanyora ariko birigizwe inyuma bitewe nuko bagitegereje mu mafaranga ntabwo haramenyekana niba Kinshasa iri buze kuba ayo mafaranga nkuko bari kugenda bayifuza gusa ariko turaza kubimenya byose na makuru turimo kugenda tubakurikiranira. Hanyuma rero ndacyarimo ndashakisha mugenzi wacu uri hariya kugira ngo nze kubabwira iyi nkuru ya hano muri Zanzibira. Ndimo ndashakisha inkuru ya hano muri Zanzibira ariko igihe tutaragira uko bigenda neza ngo byuzure bigira umurongo reka tube twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone. Tubanze twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone tumushakishe kugira ngo tube tureba nandi makuru mu gihe ngiri gutohoza aya makuru neza kuko haravugwa operation idasanzwe yaba yakozwe n'intare za Sarambwe muri babasirikare b'Uburundi bamaze iminsi bari kwirunda hariya ngo bategereje kugira ngo barebe ko ngo bahasha cyangwa se ngo bakwambura M23 kariya gace kanzibira. Bashaka rwose ngo kwambura M23 kariya gace kanzibira ariko hari operation ngo yaba yabakozwe. Ureneza mutangazaje Vincent. Ureneza Python. Urakomeye. Ndaho nashima Rurema. Turongeye turakwakiriye rero nubundi muri iki gicamunsi muri wa mwanya twahisemo kwita ngo ni update time. Nyine birumvikana mwa amasaha tuba tureba nubundi muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Vise nguhaye ikaze. Urakoze cyane ko mitaze kandi nawe duteze yombi tubahaye ikaze. Vise hanyuma rero reka duhite tuguha ikaze ndetse tuhite tuguha n'umwanya utubwire amakuru uko ibintu bihagaze cyane cyane ariko duhere hano muri za Masisi aho nubundi izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zaba zatangaje ko ngo zaba zaburijemo ibitero bya M23 nkuko bikomeje kugenda bigamba cyangwa se kugenda babitangaza. Umusaza rero atangaje muri iki gitondo yuko watewe na M23 ku mutozo wa Nyabiteri. Yego. Umutwaza rero uvuga yuko babashe kurijamo igitero cyari cyagabwe na M23 mwaka mu gace ka Nyabiteri mu gace ka Rukwete berekeza Pinga. Wavuga yuko rero yabashe gusubiza inyuma ibitero bya M23 aho yigambye ko yaba yishima abarwanyi 9 ba M23 ndetse 15 bagakomereka. Yego. Ikavuga yuko yafashe n'abandi barwanyi 3 ba M23 ariko mu kwivuguruza ikavuga yuko abarwanyi ba M23 bari benshi ko ngo bagera hati mu 3,000. Ikavuga yuko ngo yahanganira abarwanyi benshi cyane kandi ko yagiye babona baza mu bitandukanye ngo babonye atambuka makamyo agera muri 25 atwaye intwaro ndetse n'abasirikare. Yego. Wazarende kavuga yuko rero M23 yayasatiriye ibice by'umusozi wa Nyabiteri birindiro bya Wazarendo ariko ngikaza gusubizwa inyuma
yashaka kumanuka ijyaho bita Rukwete ihita imanuka igera za Pinga. M23 kugera isaha nta kirabitangazaho, ariko Wazalendo ikaba yavuze ko abashije kubihurizamo. Ni imirwano ubundi maze igihe ihanganishije M23 mwa bino bice bya Nyabikeraho. M23 ishaka kujya muri centre ya Pinga nk'uko yabivuze kugira ngo ijye guhurizamo ibitero biva ku kibuga cya Pinga, aho ikibuga cya Pinga nicyo kiri gukoreshwa cyane cyane n'ikibuga cya Bujumbura. M23 rero batitwe turashaka kujya Pinga kugira ngo tuburizemo ibyo bice. Wazalendo ikaba rero twaburijemo iki gitero kuko cyaganaga mu bice bitandukanye bya Pinga, kuko ngo batakiburizamo Pinga ibiti batombe nk'uko bamwe mu Wazalendo bagiye babitangaza. Ariko ino mirwano ubundi nabo mwa bino bice bya Masisi mu gihe mu gace bita Piki werekeza Nyabyondo hari umwe mu bakozi b'ibitaro bikuru bya Goma waraya hiciwe. Yego, abaturage bo mu gace bakaba batabaza M23 bavuga bati mukwiye kongera imbaraga, mukwiye kongera ingamba z'umutekano kugira ngo abaturage babashe kugira umutekano ndetse babashe no guhumeka. Vise ubwo rero birasobanura ko iyi mirwano n'ubundi koko iyi mirwano se buriya nta ndege bigeze bakoresha, ariko ari cyo kintu bari gukoresha hano muri ibyo bice, iyo ngiyo muri ibyo bice byo za Masisi mu Nkengero hafi na za Warikare. Ibitero by'indege bibaho iyo leta yo yagabye ibitero, ariko yari M23 yagabye ibitero nta indege zibamo. Ariko twabonye bazitunguza zije gutabara. Ubu nuvuga ngo umusada wa guverinoma wo nta wundi ni indege, nta kindi kintu basigaye. Hari umusaza uherutse kumbwira ati hasi ku butaka baratsinzwe, icyo basigaje ni ukurwanira mu kirere. Nk'uko byatangajwe na Dr. Oscar Barinda yavuze yuko ku butaka badashoboye kwarwana kuko ngo bakoresha ibirara n'ibijura byo muri Wazalendo. Avuga yuko rero ngo bahisemo gukoresha indege ariko zidashobora kubatsinda nk'uko ari gutyo kubitangaza. Ko nawe urakabije, nawe bisubiyemo ngo barimo bakoresha ibijura. Ndasubiramo amagambo yavuze, ntabwo nta magambo yanjye, ibisambo bya Wazalendo. Ni amagambo ya Dr. Oscar Barinda yatangaje, sinjye yavuga, nibo bayivugira nk'abanyekongo kurumva ko baraziranye. None se iyo badakoresha ibijura ibyo by'ibisambo bya Wazalendo nibura bari gutsinda urugamba? Ubwo nicyo cyakuvuga kubera ko nari umukongomani. Aravuga ati yenda leta ari twebwe yari ifite yari kugitsinda urugamba rwari rwose ari guhanganamo n'umwanzi wa Kongo. Gusa ariko ibyo bitero ubwo birumvikana ko M23 ntabwo yigeze ibakuramo ubwo n'agace na kamwe niba bagezeyo cyangwa se bayisubije inyuma. Bigaragara ko ubwo muri make ntabwo yigeze ifata ahantu, ahubwo se Wazalendo yahise iguma aho ngaho ntiyakomeza ngo ibadivansinga ntibageze wenda naho baturutse. Ntacyo Wazalendo yigeze ivugaho, byumvikana ko itigeze iva mu birindiro yari irimo cyangwa ngo M23 iva mu birindiro yari irimo. Reka twikomereze rero n'andi makuru. Ndimo ndabona amakuru arimo aravuga ati reka tugaruke face over ku tangazo ryatangajwe na twirwaneho nyuma y'ibitero byabaye ku munsi w'ejo. Nabonye basohoye itangazo. Nibyo itangazo bizwe, itangazo ryo itangazo makuru bimerenye. Yes, Vincent, allo. Vincent. Vincent, urimo uranyumva? Ndimo nakumva. Ongera utangire iryo tangazo, byari bicitse ntago twari turimo turakumva. Ongera use n'uritangira. Ni itangazo rishwe, itangazo ryo itangazo makuru bimerenye ryo ku 29 z'ukwezi kwa 10 2025. Yego. Baragira bati arrête attaque pas drone sur ma côté de village wa Nyamurenge Domikenye. Ni nk'inkuru z'abatanga ku bitero bagabweho na drone mu mudugudu w'Abanyamurenge wa Mikenye. Baragira bati dans le cadre de la campagne d'attaque systématique massive calculée et coordonnée contre la communauté Banyamurenge, les villages de Domikenye ont terriblement été la cible de la bombardement par Oh là là. Allo. Ntabwo nyumva? Ndimo ndakumva, komeza. Ce matin du lundi 23 septembre 2025,
baragira bati ni impuruza batanga ku bitero byagabwe ejo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 2025 mu mudugudu w'Abanyamurenge wa Mikenke. Baravuga bati bashingiye ku bukangurambaga bugenda bikugenzurwa kandi bikayoborwa byerekeza kuri komite y'Abanyamurenge batuye mu mudugudu wa Mikenke. Ati bakabikora bibasiye kurasa abo baturage. Yego. Kare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibitero bikomeje kwiyongera kandi bigambiriye kugira ngo bamareho ubwoko bw'Abanyamurenge kandi bukurwe mu butaka bwabo nk'uko babivuga. Barakomeza bati en effet ces bombardements aveugles ont été menés à l'aide de drones militaires qui ont visé des infrastructures critiques dans la région. Dans les quartiers primaires de Mikenke, heureusement les arènes n'étaient pas en classe au moment de l'attaque, ce qui a permis d'éviter un drame encore plus grave. Ati amahirwe bagize ko ibitero byagabwe n'indege za drone za gisirikare byari byibasiye ibikorwa remezo ariko hakibasirwa ishuri rya primaire Mikenke. Ariko kubw'amahirwe abanyeshuri bakaba batari mu ishuri, bikaba aribyo byatumye hatagize byinshi byangirika. Barakomeza bati il est dans le match histoire de souligner cette offensive s'accompagne d'autres attaques planifiées et coordonnées depuis la ville de Mboko, menée par les FARDC en collaboration avec des milices Wazalendo. Ati ni ibitero byakomeje gutegurwa kandi bigategurirwa mu gace bita Mboko, biteguwe na FARDC ku bufatanye n'umutwe wa Wazalendo. Parmi ces derniers, on note notamment les précautions actives des groupes armés Yakutumba, Mayere, Lene Itogwa et d'autres. Ati ibyo bitero kandi birimo imitwe yitwaje intwaro ya Yakutumba, ya Mayere n'uwo bita Lene Itogwa ndetse n'indi mitwe itandukanye. Barakomeza bati dans les actions visées clairement à la destruction des villages et au merci de la population civile dans les zones de Kundondo et Bijabo. Ati ibitero bikorwa bigamije guhitana abasivile mu bice bya Kundondo ndetse n'ibice bya Bijabo. Barakomeza bagira bati toutefois notamment le président Félix Tshisekedi pour responsable de ces crimes dont les impacts physiques, écologiques et humanitaires sur la population civile sont sans appel d'autant plus que des attaques s'intensifient et deviennent quasi quotidiennes. Ati ibi bitero byose n'ibi bikorwa bibi, ati barabishinja Tshisekedi ko ibi byaha byose ari we ubikora kuko akora ibikorwa bibi bigamije kubuza abantu ubuhumekero haba ku mubiri, haba mu bitekerezo ndetse haba no mu buryo bundi ubwo aribwo bwose butesha abaturage umutwe kandi wetira mu kaza. Ati abasivile barakomeza kugirwaho ingaruka buri munsi n'ibitero byongera kubera yuko Tshisekedi ari bigiramo uruhare. Pour rappel, non seulement c'est stratégiser les populations civiles Banyamurenge à l'évo de leur identité ethnique. Ati ibitero byibasira abasivile b'Abanyamurenge kubera uko basa, kubera amoko yabo, provoquant des déplacements massifs de population, mais aussi compromettre gravement les efforts de paix régionaux et toutes les initiatives de dialogue international en cours. Ati ibitero bikorwa mu kwibasira Abanyamurenge bigatuma bava mu byabo ku bwinshi, abasivile bakagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Ati kandi bikabangamira ibiganiro by'amahoro mu karere ndetse n'imigambi ku biganiro mpuzamahanga bigamije amahoro bigenda bitegura. Cette attitude criminelle dit gouvernement de Kinshasa, dont la collaboration dans ces offensives meurtrières constitue un acte de guerre et une escalade dangereuse de violence à motivation ethnique. Ati twirwaneho iramagana ibitero kuyivuye inyuma kubera ari ibitero bikorwa na guverinoma Kinshasa igamije kwica ndetse n'ibindi bikorwa bigamije kugirira nabi abaturage. Ati ibitero byose birakorwa hagamijwe kumara ubwoko kandi
bigakorwa hitwajwe iturufu ry'ubwoko. Enfin, nous appelons la communauté internationale, les organisations de défense des droits humains ainsi que des acteurs régionaux à agir à toute urgence pour exiger l'arrêt immédiat de ces attaques et veiller en sorte que leurs auteurs soient traduits en justice. Baragira bati barahamagarira imiryango mpuzamahanga n'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugira ikikoze icyo ari cyo cyose ndetse no guhamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa kureka ibi bitero nta gisabwe aka kanya kandi bakavuga yuko aba babikora bagakwiye kuba bagezwa mu butabera. Ni itangazo ryashimwe n'uwo bita Kamagwa Ndakiza Welcome porte-parole wa MRDP Rwanda. Vise ndimo ndumva n'ubundi ni bya bindi bahora bandika bahuruza cyangwa se basaba imiryango mpuzamahanga ko wenda yagerageza kuba yahagarika cyangwa se yafasha kubwira Gisekedi akarekera, ariko ikigaragara Vise nta kizakorwa kuko amatangazo nkanga kuri twirwano yewe na M23 ni ikintu kimaze kumenyerwa cyangwa se kimaze kuba umuco hariya. Gusa ariko abagabo urabizi nkuko twe twagiye tubicukumbura cyangwa se tumenya amakuru bo uko byaba kose bakwandika amatangazo bagira bate nuko Mikenke ndetse na Minembwe babishaka ku ngufu. Ibyo nakubwiye ko amatangazo ntacyo ari buze gukemura ku rugamba ruri Sud Kivu yaba ari mu misozi miremire ya Minembwe ndetse ho Plateau na Mwayi Plateau. Tunase nabonye umwe mu bakunzi bacu muri commentaire yanditse ati ariko Raoul Kanyuka n'aya matangazo yiwe adashyira mu bikorwa gutabara abaturage bari za Mikenke n'ahandi avuze iki yanakubariye kugira icyo bivuga ko aya matangazo sinzi niba ubwo butumwa wabonye. Bo ni byiza nubwo naba ntabonye ukaba wabubonye birumvikana byaba ari byiza n'ubundi twabona umwanya tukanabivuga bya matangazo wagira ngo nari ndimo n'ubundi ndanabikomozaho kuko aya matangazo Vise navuga ko n'ubundi amatangazo ntekereza ko ku ruhare rwanjye uko mbibona n'amatangazo asa naho abarengera buriya aho bagiye Vise usanga hanini baramaze igihe bandika amatangazo nkango wenda navuga nk'urugero twavuga nka Goma mbere uko bagira Goma uza amatangazo abanje gucaho ubwicanyi buri kuba amafoto bakabika ndetse akazajya bayasohora bagaragaza urugomo rukubera mu mujyi wa Goma n'iki byose mbere yuko bawubohora. Ntekereza ko rero buriya nibi ngibi bavuga hano za Mikenke nibibera muri za Uvira naye hose ntekereza ko n'ubundi ni ukugira ngo berekane ko naho bakeneye donc naho abaturage baho babakeneye ni nko kwereka Kinshasa uko mbibona ko ibyo yakabaye yubaka iri kubisenya bityo mu kubiri kubisenya bo biteguye kubyubaka. None kuki umuvugizi wa gisirikare tutakibona avuga no kubera iki bagasohora amatangazo mu rwego rwa politiki? Umuvugizi wa uravuga Wiringoma? Ndavuga Wiringoma. None yavuga batari kurwana. Yavuga ari kurwana. None aravuga batari kurwana. Nawe nsuru. Ntabwo bari kurwana byo. Bararwana se ko birwanaho? Nyine nabyo yaruhaga bati turi kwirwanaho kuko na mbere niyo yari imvuga bavuga ko birwana. Reka da kiriya gihe uzarebe iyo nk'ahantu nyine habeze gutya bakahagira gutya bakahabohora itagaragara kuri izo sosiyo nyine akabigira icyo avuga, ariko bari guterwa ihehe Nzibira ko ntacyo yatangaje. Arega Nzibira ni agace kari muri teritwari ntabwo ari teritwari. Yazavuga ko bafashe teritwari. Uzamubona yahageze. None se aho uzi teritwari uzi bagezemo ntavuge ni iyi hariyo wabuze. Umujyi wa Goma bawufata yaravuze, bafata Masisi yaravuze, aravuga buriya yaravuze, ariko kuba batangira kugira Sud Kivu nyuma ya Bukavu ntabwo ndongera kubona vuba. Ahantu bavuze bo bari babiri bagakubita n'akaririmbo iyo masasa ari kuvuga hirya yabo bikanezeza nkumva ndasetse. Na ahantu bita muri za Arimbongo urabyibuka we na Kanyuka bari kubyina amasasu hirya arimo aravuga n'amasafura n'iki byose utareba bari kubyina bamaze kugera muri Arimbongo. Ako ka video urakibuka
narabibonye ariko ndibaza impamvu atakivuga uze kumushaka mu kiganiro cya nimugoroba dutangariza impamvu. Ubwo uraje umuteza Bazarendo wongera avuye ngo arafunzwe. Bazarendo gusa nyine wasanga baza kumubwira ngo yanapfuye kuko nabonaga baramaze iminsi bakigihuga cyo kuvuga bya Mungu yarapfuye. Wasanga baza kuvuga ngo yapfuye nabo. Ariko nyine kuri uwo muntu watubaje ati ko aya matangazo bite, ntekereza ko sinzi niba wenda nawe hari ubundi buryo ubibonamo Vincent, nje mba mbona kari nko kwereka Kinshasa ndetse n'amahanga ko ibyo bakabaye bubaka aribo bari kubisenya, kandi bo biteguye kugira gute kuba bahagera bakabyubaka bakabiha umurongo. Sinzi niba nawe niba ari kubibona. Mutapaye aravuga ati ifite vera la fête préparer la guerre. Bamwe yuko bakeneye amahoro utegura intambara akaba ariyo tutenderaho. Ntabwo rero ngiye mbibona ko M23 yagakwiye kubabwira ko ibyo bubaka ari bari kubitenya kandi yarahisemo intambara, ahubwo nabo barakugukanguka bakabona ko ubahanganye yahisemo intambara bagahangana bareka amagambo kuko ntacyo ari buze kubafasha mu gihe bari kurapfa kandi amanywa nijoro. Arega Vise wibuke ko bakiri muri CCRF. CCRF itubahiriza reka nta CCRF irimo. Nyine impamvu mvuga ibyo bintu ngo ni CCRF ni ukugaragaza buriya ko uwashyizeho CCRF baba namwereka ko hari ibyo Kinshasa irimo iraviyora. Ni ukubivuga gutyo ku magambo gusa ariko nayo ntibyubahiriza. Ariko nyine wabereye ko ati baduteye mu gitondo M23 kabati baduteye, urumva ko bose nta n'umwe ubahiriza CCRF. Ariko amatangazo menshi uzarebe nasohoka ara M23 ko batewe bagize bate. Naye bose ariko mvuga kuba leta utayisohora se nuko ibuze imprimante cyangwa ibuze ankere yo kwandika. None se irabivuga ari iri kwataka, iravuga ngo twatatse. Yabivuga ati baduteye. Ubwo rero ntabwo ivuga kuko batayiteye nyine. Kenshi na kenshi dukunda kubona rimwe na rimwe mu kwezi to itangazo. Ariko yarisora nayo ubona ko iyirisoye inyandiko iba ari imwe nk'uko M23 yo mbone amatangazo isora kenshi na kenshi n'uguhindura utuntu duke cyane. Ubu ubona ari nka format banditse bakabika akaba ari basora buri munsi. Uko mbibona ngiye cyo mbona gikwiye ni ibikorwa kurenza amatangazo, niyo bajya mu biganiro bakabijyamo naho guhamagara komite mpuzamahanga nta kintu izabamarira. Kubera ntabwo tuvuga bino iyo mbireba nk'Afurika bavuga jenoside irakorerwa abanyamurenge bakavuga ko abaturage muri turi bitwa bakavuga n'ibindi bitandukanye, bakavuga ko komite mpuzamahanga nta kiraza kubamarira kuko mu Rwanda n'abibonye muri 1994 komite mpuzamahanga nta cyamarira abatutsi bitwaga. Icyo rero nta cyamarira abatutsi bitwaga yafashe imbwa abazungu bari muri Kigali bafashe imbwa zabo barazihungisha basiga abatutsi bari gutemagurwa. Aha rero ko batabaza kandi bakwiye kuba bigira kwa aya mateka ntacyo bibaza kuko nibafate gahunda imwe bavuga ati turabasha guhangana cyangwa ntabwo tubasha guhangana, ibareke iby'amatangazo ko ntacyo yaza kumara, ntabatabara amatangazo nuko yatanga gusa bikarangira n'ubundi abantu barenganira. Ngaho nyine ngaho gira icyo ubwira uwo muntu wabaje kiriya kibazo, weho uravuga uko ubibona. None weho icyo mubwira nuko nanjye twemeranya yuko amatangazo menshi ntacyo aza gukemura. Ahubwo nibashyiremo imbaraga niba bashaka kurwana babona bafite imbaraga barwane, niba nazo nibaguma aho bari bacungira umutekano bavuga ati ahandi haratunaniye. Kuko nkurikije ibyo mbona nje yego itangazo basohoye muri 2024 bavuga yuko bagiye Minembwe ndetse bagiye Uvira bagiye na Ituri. Iryo tangazo barisohoye mu kwa gatanu ugeze umwaka urarangiye batari bagera za Ituri aho bavuga ndetse na za Uvira kugira ngo batabare abana bari guhura n'akaga. Urumva rero ukomeza gusohora amatangazo gukira ku mubyimba uko abari guhura n'ingorane. Kuba icyo nabwawe n'ingoma ko batari kuvuga ntabwo bivuze yuko batari mu kazi. Ubwo kandi kaza hugiyemo niyo mpamvu abona ko amagambo adakenewe kurenza agukora. Aha, Vise reka tuve kuri iyo nkuru tujya no mu zindi nkuru, ariko mbere ko dukomereza muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wanyamara tukanza tukagaruka no ku rubanza rwa Karasira Aimable wakuze twabona ni Professeur Niga aka cyangwa se alias Professeur Niga.
nibyo Professor Niga umaze iminsi aburana cyangwa Aimable Karasira nk'uko bivuga umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda amaze hafi imyaka irenga 4 afunzwe kandi anaburana akurikiranywe muri 6 yarezwe n'ubushinjacyaha akaba yaje guhamywa rero icyaha kimwe muri byo ari cyo cyaha cyo gukurura amacakubiri ahanishwa gufunga imyaka 5 ni icyemezo cyatangajwe kuri uyu wa kabiri tariki 30/2025 n'urukiko rero ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rukorera mu karere ka Nyanza twatubona ko Karasira Aimable yataye muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 5 umwaka 2021 aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavugaga ko akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibiganiro yari amaze igihe atanga kuri YouTube yarebaga ibyaha 6 birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, guhishingira jenoside yakorewe abatutsi, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha, inyezabwenge no kudasobanura inkomoko y'umutungo y'uko ubushinjacyaha ndetse bwagiye bubivuga mu rukiko. Urukiko rero rwamuburanishije mu bihe bitandukanye mu maburanisha yose yagiye abaho yakunze kurangwa n'impaka zikomeye kuri wa kabiri batangaje ko uregwa yahamwe n'icyaha kimwe cyo gukurura amacakubiri rumukatira igifungo cy'imyaka 5 ariko mbere yaho urukiko rwagiye rusubika kenshi n'urubanza Karasira akavuga yuko arwaye, abamwungana bakavuga yuko ibyaha atabikoze mu bihe bitandukanye yagiye ubona ko harimo impaka nyinshi. Karasira akavuga yuko ibyo akurikiranwa atigeze abikora kandi ko atahakana jenoside kubera ko jenoside yakorewe abatutsi nayo yamugizeho ingaruka. Byarangiye rero ahanwe n'icyaha kimwe urukiko rwanzuye yuko n'imitungo yiwe yaba ari imitungo yimukanwa n'itimukanwa yafatiriwe akwiye kuyisubizwa nayo. Urebye igihe amaze muri gereza n'igihe asigaje ubona yuko asigaje amezi 7. Asigaje amezi 7 yonyine byo nendaga kukubaza ntubu ese igihe yari amaze ntibagikuramo niba bagikuramo ubona ko asigaje amezi 7 muri gereza. Ya duhe izindi update rero umwanya n'ubundi n'uwawe Vincent turawuguhaye nibura wenda nko mu minota wenda nka 16 gutyo uwe utugejeho update zindi ufite wateguye muri ako karere k'ibiyaga bigari. Twasimbukira no mu Bugande. Yego. Aho Minisitiri w'Intebe wa Uganda Robin Nambacha yahaye urwamenyo abanyarwanda biteze impinduka nyuma y'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha. Ko kimwe gihugu cya Uganda kirimo amatora ya Perezida wa Repubulika aho Bobi Wine ahanganye na Museveni ndetse n'abandi bakandida batandukanye. Yego. Amatora y'umukuru w'igihugu bundi muri Uganda ateganyijwe muri Mutarama 2026. Bamwe batavuga rumwe na Perezida Museveni bifuza ko habaho impinduka hakaza undi usimbura umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi. Kandi n'abaturage bo mu karere ka Kayunga rero Minisitiri w'Intebe wa Uganda Robin Nambacha yakora inzira ku murima abafite iyo myumvire avuga ko nta mpinduka zizabaho. Aravuga ati nkunze kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatavuga rumwe na leta bavuga ko ibijyanye n'impinduka mu matora agiye kuza. Atereka amabwire yuko ukuri ari gukomeye nta mpinduka mwiteze izabaho. Yavuze ko abashyigikiye Perezida Museveni n'ishyaka National Resistance Movement riri ku butegetsi ko ntabwo batewe n'ibizava mu matora kuko abandi bakandida badakomeye nk'uko yabivuze mu magambo ye. Avuga yuko umuyobozi yari ari kuganira n'abaganga ndetse n'abayobozi ba Kayunga ubwo hatahwaga ibitaro bikuru byari byuzuye muri aka gace. Aravuga ati rero twebwe dufite imbaraga zo gutsinda, ati kandi turandasaba yuko abaturage ba kano gace batora Perezida Museveni nta n'umwe usigaye mwese muhagurukira rimwe kugira ngo mumuhundaguzeho amajwi. Ati imishinga myinshi mwabonye muri iki gice byose byagizwemo uruhare na NRM ni ishyaka riri ku butegetsi nyine rya Museveni riri ku butegetsi guhera mu 1986. Ati murebe ibi bitaro ni bimwe mu byiza twabagejejeho. Ati rero turasaba yuko mukwiye n'ubundi kongera kumutora kuko abo biteze impinduka yuko perezida azava ku mwanya ari ati ntabwo bishoboka. Ati mwibagirwe izo ni inzozi zidashobora kugera aho zibageza. Ibyo rero abo muri opposition bakaba batabyishimiye bakavuga bati turifuza yuko
ejo cyangwa ejo bundi twatsinda natwe tukayobora, ariko ukabona bikomeye urebye Bobi Wine muhangana na Museveni, ukareba n'abandi ukabona nta mbaraga bafite ku buryo babasha kumutsinda. Katwambuke tugaruke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu ntara ihana imbibi na Uganda. Yego. Igice cya Ituri ahavuga yuko amazina icyari imirwano ikomeye hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo mu gace ka Njugu. Bakavuga yuko rero iyi mirwano yatumye abaturage barenga 3500 bahungira ku cyicaro cya MONUSCO hano muri Ituri. Bakavuga yuko abenshi ari abagore bagera mu 850, abana bagera mu 1550 ndetse n'abandi b'urubyiruko bari mu 1000. Bakaba bakora MONUSCO kubera yuko ibona umutekano ukomeje kuba muke mwa bino bice bya Ituri, yaba ari Wazalendo, yaba ari ADF, yaba ari CODECO ndetse n'indi mitwe itwara intwaro itandukanye, ko bikomeza kubuza abaturage umutekano ndetse n'amahoro. MONUSCO rero ikaba yarafashe icyemezo cyo gukora amaronda amanywa n'ijoro mu buryo bwo kongera ingamba z'umutekano kugira ngo irebe yuko yacungira abana abaturage umutekano. MONUSCO ikavuga yuko aba bayihungiyeho rero ikiri gushaka buryo ki ibafasha, isaba PAM kubafasha, isaba imiryango mpuzamahanga nterankunga kuko kubafasha kugira ngo babonere ibyo kurya, babonere amazi meza, imyambaro ndetse n'ibiryamirwa. Isaba ndetse n'umuryango mpuzamahanga w'abaganga batagira umupaka yuko bakwiye kubafasha kugira ngo babone ubuvuzi cyane cyane nk'abana barimo bafite imibereho mibi, ababyeyi batwite ndetse n'ababyaye bafite imibereho mibi ko nabo bakwiye gufashwa by'umwihariko. MONUSCO ikavuga yuko rero mu byo yiyemeje ari ukubungabunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo, ko ari nayo mpamvu iri kongera ingamba ndetse n'uburyo bwo kurinda umutekano nijoro ndetse no kumanywa kugira ngo irebe yuko iyi CODECO, ADF, Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye ikomeza kubuza abaturage umutekano yabasha kuyihashya nk'uko yabitangaje. Twanyarukira mu ntara y'Amahema. Yego. Mu ntara y'Amahema naho haravugwa imishyamirano hagati ya Wazalendo n'ubundi na FARDC, aho bivugwa yuko hari abantu 5 bapfuye mu mishyamirano yashyamiranyije FARDC ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye mu gace ka Punya ndetse na Rubutu. Aho bivuga yuko Wazalendo yateze ibice bibiri abasirikare bo muri FARDC mu gace ka Rubutu ndetse no mu gace ka Punya. Hakaba mu gace ka Rubutu haraguye abasirikare 3 ba FARDC, mu gace ka Punya hakarugwa abarwanyi 2 ba Wazalendo. Yego. Ariko ngo hakaba hari n'abandi bakomeretse benshi batagira umubare nk'uko byatangajwe na radio ya MONUSCO Okapi ivuga yuko umutekano n'ubundi n'akama gato ukomeze kugenda nabi. Twakongera n'ubundi tukagaruka muri Beni. Yego. Beni aho ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bukorera Beni bwatangaje yuko bwabonye abarwanyi 3 baturutse muri M23 bahoze muri FARDC, bakaba ari bamwe mu barangije amahugurwa irumangabo. Babonye yuko badakwiye kubuza kubana na M23 bafata icyemezo cyo kuyitoroka. Mu magambo rero yabo muri abo baturutse M23 bavuze yuko ngo bagaya Corneille Nangaa kuko ngo yabahuguye ariko nabaha imbunda. Abavuga bati bamwe mu bahuguwe barahuguwe ariko bamwe bahabwa imbunda abandi ntibazihabwa, ngo nicyo kituma bafashe ingamba zo kubacika bagasanga bagenzi babo muri FARDC ibeni. Aba nakwibuka yuko bagiye ibeni mu gihe n'ubundi hari abasirikare bo muri FARDC bamaze igihe mu gace ka Beni ariko bazaje gukora igisa n'imyigaragambyo bavuga yuko babayeho nabi, batabona ibyo kurya, imiryango yabo itabona amafaranga yagombaga kugenerwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko bamaze iminsi baba muri stade ndetse no mu kibuga cy'indege badafite icyo kwiyorosa, badafite ibyo kurya ndetse batanabona amafaranga bagakwiye kuba bagenerwa nk'abavuye ku rugamba kandi bari barasezeranyijwe. Aba bagenzi babo rero bari barahungiye muri AFP 23 babasanze nyine mu gihe n'ubundi bafite ibibazo bya mikoro, imibereho ndetse n'ibindi bitandukanye. Nakongera nibutsa abaduteze amatwi ko ibi bibaye nyuma n'ubundi y'ijambo ryavuzwe n'umuvugizi wa gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Sylvain Ekenge,
abwira bamwe mu bakomando M23 yari imaze gusohora ko bazajya bacunga M23 ku ijisho bakabatwikamo bakabasanga. Ariko mu bihe bimwe cyangwa ibindi M23 ivuga yuko badashaka kugumana nabo bagenda kuko nta bikeneye, ikavuga yuko ntabwo yigeze ijyanayo ku ngufu nk'uko byagiye bitangazwa na bamwe mu bayobozi ba M23. aba bagabo Gavisi bamenyereye kwiba no gusahura iby'abaturage, ntabwo bashobora kubaho ubuzima nka buriya. Ni bake bashobora kurezista bakabaho mu buzima nk'ubwo abana basirikare ba M23 babamo. Urumva kubivuga kuriya nyine arabivuga kubera yuko arabate batwimye imbunda. Urumva niba iyo agira intwaro yari kujya no kwiba abaturage cyangwa akabategera mu nzira akabambura ibyabo. Urumva nabyo byarabangamiye kuba badahembwa, kuba batabona kwa kundi babonye bagiye bagenda birukanka biba ihene, biba ingurube, biba inkoko, nk'uko n'ubundi abasirikare barinda bitangaje avuga ati iki gisirikare cya FARDC tuzagiha umudari kubera yuko kizi kwirukanka, ati cyo cyise reprise stratégique, ati rwose icyo bakora ni kibuno n'amaguru, ati tuzabagenera umudari kuko barabishoboye. Barebye rero nk'aho ati M23 ntabwo tuziruka turi kumwe nayo, ntabwo tuziba inkoko, ntituziba ingurube, ntituziba ihene turi kumwe nabo, ataho ko twigende twitwaze yuko bataduhaye intwaro. Urumva M23 nabo bashobora kuba baraketse bano basirikare bamuherutse gusohora kubera ko barafashe bamwe bakabaha intwaro abandi ntibazibahe. Urumva ko hari icyo baketse cyangwa babanye ko n'ubundi bashobora kuba babagirira nabi, bashobora kuba bakumvira siriveke yo gukora ati muzarase abo bantu bo muri M23, bakaba baragiye bima intwaro bamwe mu babona bashobora kubikora. Tugaruke mu gace ka aho Katanga. Yego. Aho ikigo cya gisirikare cyitwa Mura ariko akaba ari centre de formation militaire yahawe umuyobozi mushya, aho yahawe Colonel Escomonga. Akaba rero yatangiye imirimo yo kugira ngo atangire ahagarare kino kigo mu kujya mu bahugura abasirikare bo muri FARDC. Akaba yajyanye na brigadier Bokorombe Mbonganda uyoboye komanda region militaire ya 22 muri FARDC nk'uko byatangajwe. Akavuga yuko yagiye guhakarira kino kigo mu gihe kirasanzwe bari gutegura abasirikare bo guhangana na AFC 23. Bakavuga bati rero nta kindi kituzanye, tujende n'amaraso make kugira ngo dutegure abasirikare bazangana na AFC 23, tubaka ibice batwunyaze, tubaka ibice bindi bagiye binjiramo mu buryo budasobanutse, bagiye bakuramo wazarendo. Ariko M23 nayo ikaba yaravuze yuko idashobora kuzabivamo, ko izarwana kugera ku mutonyi wa nyuma w'amaraso nk'uko byatangajwe na bamwe mu basirikare bagize twirwanaho ndetse na M23. Twagaruka mu gace ka Rubutu. Yego. Mu gace ka Rubutu naho biravugwa yuko umuyobozi wungirije wa parike ya Mayiko yasanganywe na bamwe mu bazarendo bashatse kumunyaga imbunda z'abagaride. Uyu muyobozi rero witwa Jite Mwenderwa yasagariwe n'abazarendo ejo ku cyumweru ndetse no kuwa mbere. Abazarendo bayobowe n'uwo bita General Toprokarame Bukuyi bamusagariye rero bamusaba yuko yabaha imbunda afite zishinzwe ku parike. Arazibima. Ibyo bikaba byabereye rero mu gice cya Tingitingi. Aba wazarendo bayobowe na General Bukuyi bakaba baragendaga ngo bafite intwaro gakondo, imihoro ndetse n'imipanga n'ubuhiri uko bivugwa. Bakaba bagira rero mu bakozi ba parike bakabakubita. Bikaba byarabaye nyuma y'uko n'ubundi bari bamaze iminsi bahangana na FARDC. Mw'iryo hangana rya FARDC babazarendo bakaba barapfuyemo abazarendo bagera muri 3 n'abasirikare 4 ba FARDC. Abandi benshi kuko bakaba baragiye bakomereka mu bihe bitandukanye. Uyu muyobozi rero w'iparike akavuga ati tumerewe nabi, turimo turakwa ibikoresho dukoresha, ariko ntabwo tuzayiha abana bazarendo uko igihe cyose twababaje kugira n'abo abaturage. Ariko abazarendo bayoboye n'uyu General Bukuyi nabo bagakomeza kwibasira ibikorwa byabaga garide, yaba ari uguhiga inyamaswa, yaba ari ugutema ibiti. Ukabona ari umutwaro ukomeye cyane cyane kwa bano bagaride bayobowe n'urujite nka kano gace ka Tingitingi. Bakaba batabaza uburenganzira bwo bwagira icyo bafasha kugira ngo bubarinde abazarendo bakomeza kubagirira nabi
ariko FARDC nayo mu bihe bimwe bikaba bigaragara yuko yagiye inanirwa no gutsitsimura cyangwa kwegezayo aba barwanyi bo muri uyu mutwe uyobowe na Bukuyu. Amakuru ava mwaka gace aravuga yuko mu bitandukanye bakomeza kurwana kandi batega ibico abantu batandukanye bari kujya mu mirimo yabo, bigatuma ibikorwa by'ubukungu rimwe na rimwe bihagarara, amashuri agahagarara kubera imirwano bitewe n'iyibazarino ndetse na FARDC. Eka twomake mu gihugu cya Uganda kandi baroteye muri Madagascar kandi dusoreza. Yego. Amakuru ava muri Madagascar avuga yuko perezida w'iki gihugu André Rajoelina kwa mbere washize ari Itananarivo yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko yirukanye guverinoma yose ayishinja kunanirwa kuzuza inshingano zayo, asaba inzego zose zireba kongera imbaraga mu miyoborere mu gihe hategerejwe guverinoma cyangwa nk'uko yabivuze. Iri seswa ry'iyi guverinoma ribayeho nyuma y'uko urubyiruko rutandukanye rwiraye mu mihanda rugakora imyigaragambyo ruvuga ko guverinoma yari yananiwe gukemura ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi, gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi ndetse no gukemura ikibazo cy'imirimo y'urubyiruko. André Rajoelina akaba yafashe kino cyemezo kugira ngo arebe yuko ino myigaragambyo yahoshwa mu buryo akeneye kuganira n'urubyiruko kugira ngo asaba urubyiruko ko rwatuza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi barebe ibindi bakora kugira ngo igihugu kive mu kaga cyatewe n'imyigaragambyo gikorwa mu bihe bitandukanye. Numva nagutimira Fayita. Urakoze cyane Vincent nawe. Nguko rero ngayo ntabwo turi buze guca muri byinshi, mwakoze kubana natwe, tuze gusura mu yandi masaha, mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Like na share ntimuze kubyibagirwa, niba kandi utarakora subscribe bikore, tuzajye tubana. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Kazi muri Prime Health Infinity.